Салом алейкум. Бародару, хоҳару, апоҳо, акоҳо. Имрӯз мо қад шумо дарсҳоест ки чап гуфтани программаро сар мекунем. Сабаби дарсҳоро сар кардани ма дар чӣ буд ки дар простори ютуб ман аҳамият додам нашод ҳамин программа дарсҳо беҳад бисёранд, лек бисёраш бо забони русияву англисиям. Ман ният кардам ки ҳамин программаро ба забони тоҷикӣ ба мардуми худмон пешкаш кунем. Марҳамат, тамошо кунен, ёд гирен, кор кунен, идеяи худтонро тариқи ҳамин барнома, ҳамин программа ба площадка кунен. Ин программа дар чӣ сфераҳо истифода бурда мешавад? Дар сфераи дизайн в основном, дизайни мебел, дизайни интерьер, дизайни экстерьер. тариқи ҳамин программа мо метавонем ки дизайни хонаро тайёр кунем, визуализировать кунем, сурат карда бирорем дар клиент пешниҳод кунем. ё ки мисол мо мехоҳем ягон чиз созем, хонаи худмонро перестановка кунем, ягон идеяи нав добавит кунем, тариқи ҳамин барнома имконият ҳаст ба площадка дан. Сар мекунем шиносоиро ба барнома. дар боло модификаторро мондагӣ, модификаторое ки в основном мо бисёр истифода мебарем. дар ин тарафи мо ҳамин программаи модификаторро номошон хативу быстри клавишошон хати. Плюс дар клавиатура обозначения кардагием шуд. Як выбор мон ай ҳама боло истодагия кнопкаи пробела. Агар мо пеш кунем инҷода навистагия. Орбита кнопкаи оя. Агар мо оро биҷиқем, вращение метиҳам ода. Агар ки мо ҳарфи H ҷиқем, перемещение метиҳам. Лек мо метавонем ки ҳарфи О-ву H-ана ҷиқида, тариқи мишкае ки даст монда ҳастае ку, ҳавай қад перемещенияву вращение кунем. Ин кора чӣ хел имконият ҳаст кардан? Курсори мишка аст ку, кнопкаи байни миша зер мекунем, сар надода, орбитаро гирон мекунем, вращат мекунад. Агар мо курсорро сар надода, шифта дар клавиатура зер кунем, перемещение метиҳад. Агар мо курсорро сини пеш кунем, приближат мекунад, наздик кардани кадрмона. Агар сини худмон кунем, хафо кунем, отдалят мекунад. Предположим, ёшо фаҳмидем. ҳарфи L қаламай дар иҷои неистодагия, линия навистагия, ҳарфи L-и англискидай. ҳарфи А дугаяй. ҳарфи C англиски циркулай, кругай. ҳарфи Q вращенияй. ҳарфи Е ластикай, хаткуркунак. Введение вақте ки барномаро шумо аввал установка мекунед, быстри клавиша надорад. дар иҷа введение навистагия, инҷа истодагия. дар модификаторҳои перемещенияву смещенияву скейл дар увеличенияву уменьшенияи размеру дар. ҳарфи R прямоугольника дар инҷа. ҳарфи F смещение. ҳарфи M перемещение, қати копирование кардане. Предположим, что мо мегирем ҳарфи L-а меҷиқем, ягон линия начертит мекунем. Линия начертит кардем, чоркунҷа оварда мондема. Баъдан мисол бигирем, ягон линиямон омад, каҷала рафт, хато рафт, ҳардаҳа шудем. Мо метавонем линияро удалит, қати ҳарфи Е кунем. ё ки ягон хатогӣ шуд, мисол заново файла сохтанашо сар намекунем, просто Ctrl-Z мекунем. За счёти ҳамин ҳар як боре ки мо Ctrl-Z зер мекунем, программа шаг назад рафтан мегирад. Агар ки мо лишни Z-а ҷиқидаем мақсад, мо метавонем ки обратно бо пеш биёем. Ctrl қати кнопкаи Y. ҳангоме ки мо кнопкаи P-ро меҷиқем, вдавить втянуть кор мекунад. Марҳамат, дар ин тарафа. Вдавить втянуть. За счёти вдавить втянуть мо модели худмона калону майда карда метавонем. ҳарфи F
смещение. Смещение барои чӣ дар кор мешавад? Барои талшина додана, барои корпуса вай кардана. Мақсад зазури дар мондан, талшинаи корпуса дилит кардан. ҳарфи F-а меҷиқему, кашиш дода меорем, мемонем. Правой левой кнопкаи мишқати мо меҷиқем, кашиш метем то ҷои даркоримона, баъд мемонем. Ctrl-Z. ҳарфи P-қати мо меҷиқем, вдавить, втянуть. Мақсад мо ҳарфи P-қати на тоқа талшина метонем тием, балки глубинара мо мақсад вай карданам метонем. Агар мо притик то бехабарем, чӣ хеле ки дидестен, переливания цвета шидистай, сафеду серый. Дар ин ҳолат агар мо мушкамона ҷиқем, хатмона удалит мекунад. Ҳамон ҷое ки ҳаст удалит мешавад. ҳарфи Q, Ctrl-Z, Q, вращение. Тариқи вращения мо чӣ кор карда метонем? Вращать карда метонем по кругу, по оси. Мисол фарқ надорад, тарафи кадом сине ки биқапем, да? Мехе вращение. Красный ос хотяй, мисол вай хотяй. Переключение осё осон. Чӣ хеле ки дар клавиатура агар аҳамият есть, 4 стрелкая боло, дасти рост, даст чап, поём. Агар мо стрелкаи болоро ҷиқем, сини ос мешавад. Агар ки стрелкаи дасти роста ҷиқем, красный ос мешавад. Агар стрелкаи чапа ҷиқем, зелёный ос мешавад. Дар оянда ҳангоме ки ман сини ос гуфтам, значит стрелкаи боло, красный стрелкаи дасти рост, зелёный стрелкаи дасти чап мешавад. Мисол мегирем, мо ҳамин ҷурамоно я линия ай центр ба центр мекашему и основной точкаи упор барои ҳарфи Q мешавад. Выбор мекунем продуктмонаво, ҳарфи Q-ро меҷиқем, як бор Ctrl-а агар ҷиқем, мисол якум бора ки мо кликат кардем, дидем ягон ҷода реагировать накардааст. Овардем дем точка мондем, баъд реагировать мекунад. ҳангоме ки мо Q-ро наҷиқидагем, просто вращение мешавад. Агар ки мо Ctrl-а зеркнем, вращение нева, балки копирование мешавад. 45 градус мезанем, за счёти ҳамин мо уже звёздочка гирифтем. Агар ки мо 45 градус неву камтар занем, ҳарфи Q, Ctrl, вращение, оварда мисол бигирем 20 градус, монему клавиатурамоно англисӣ дагзаронда X кунему, мисол 6 кунем, множественное копирование мешавад. За счёти ҳамин мо причудные формаҳои аҷоиб мегирем, да? А хатое ки болода ҳастанд, ёро метавонем убират кунем. Мо агар ки ина поён барем, кольцои поёнмонам тайёр мешавад. хай ира фаҳмидем. Сар мекунем ман дарси худмоно ай кухни оддий. Итак, барои кухни оддиро сар кардан, мо чӣ бояд кард? ҳарфи L, по зелёной оси, по красной оси 2000 мм. Ман миллиметр қати кор мекунам, шумо метавонед сантиметр қати кор кунед. Кадом меда ки чӣ хеле ки удобно бошад. 2000 мм, Enter. Зелёная ось 550 мм. Баъдан ҳарфи R, начерчение корпус. За счёти ҳамин мо уже формаро бировардем. ҳарфи P-қати высота метиемш. Высотаи кухни без столешница 86 см мешавад. 860 мм. Enter. ҳарфи M, чӣ хеле ки гуфтам перемещениево, агар мо M-а туқа ҷиқем, перемещат мекунад. Агар мо M-а қати Ctrl ҷиқем, копировать мекунад линиямоно. Сини ося меҷиқем, ай поён 100 мм мемонад. Баъдан ҳарфи меқати айлаванги хатмон омада, як бор Ctrl-а зер мекунем, каме ба красный ос кашиш дода 700 мм мемонад. Бо як бор дига Ctrl 500.
повтор мекунем ки 600. За счёти ҳамин мо формаи корпусамона гирифтем. ҳарфи М ай хати боло зарание ки набромадем на тоқа копировать мекунад, балки тақсимоту увеличениера метиҳад. Чихеле ки ҳарфи Q-ро дидаку ирам ҳамун функсияро дорад. мегирем ҳарфи М, контрол як бор кашиш дода иҷода 600 мм мемонем ҷои духовка, зонаи кашкашак мона як бор контрола зер кардем, кашиш метиҳем сини поён то поёни поёна мефурӯрем. ҳамин точкаи сине ки пайдо шуд мо уже поён даем. кликат мекунем, дар номерпаде ки дар тарафи дасти рост монад тақсим ҳастай. тақсима мечиқему 3 мекунем, интера ки зер кардем, мо за счёти ҳамин сета равномерный блок мегирем. ҳангоме ки мо болош меоем дар ини тараф данаи объектада размерро пайдо мешавад. мебинем 253, 253, 253. повтор мекунем, кнопкаи бармегардем, кнопкаи L-да линияи центральни точкаи на сини точка пайдо шуд, кликат карда то болоро мебарем. ҳарфи F хати кашиш метиҳем, зазори дар мемонем. ман зазорҳои дара барои дар дизайну выражатсия кунанду маълумтар шаванд 5 мм мемонем. 5 мм якум дара мондем. компютер дар памяти худ ира ҷо кард. дар ин бора мо ҳар як бор F-а намечиқему, як бор кликат кардем, мишкара сар ки додем, кашиш метиҳем. пешакӣ мегӯям, мишкара ки қапиде кашидеку сар надода определённи точкаи омадагитонда сар ки додем, ҳамуқа меистад. шумо чӣ кор бояд кард? ҳамин F-а ҷиқиде, як бор кликат кардем, мишкара сар метиҳем. ҷиқида сариштияна чени дар кори биёрем, 5 мм зер кунем, интер. вот так. як ду дубори ки зер кардем уже по памяти ки ишда буд юштавай мешавад. як ду вот так. ҳарфи П қати зер мекунему, ине ҷои духовкамона мо холӣ мекунем. кашиш метиҳем, як бор мишкара зер мекунем, қафо ки бурдем, переливания цвета ки шуд, як бори дига мишкара мечиқем. дар иҷа диде чӣ хеле ки мебинед хатои лишни пайдо шудан, ҳарфи Е қати ёро убирад мекунем. дальше ҳарфи П талшина метиҳем ки ҳамин даромон мақсад дар рендеру дар дизайнмон маълум шаванд. ҳарфи П-ро як бор мечиқем, пеш мекашем, якум дара 16 мм задем, дигарошда дубори мишкаи дасти чапмона зер карда рафтан мегирем. мабодо яке хато карда ягон дартона калон кашидем, исправит кардан осон аст. метавонед шаг назад кунеду ҳарфи П карда биёред дар иҷа монед ва ё ки ай ҳамин ҷои хатои рафтагитон як бор кликат мекунем, болои ҳамин любой дартон меоен, ҳамунҷода бурда мемонашад. за счёти ҳамин мо корпуси кухниро якум этажа гирифтем. мо ҳозир бояд столешница бисозем. агар мо ихе ҳамаша бисозем, ҳамашон дар як группа мераванд. принсипи кор мақсад столешница қатъи формамон часпида меистада. оянда и корамоно мекунем. и аввал ки ҳаста основа барои дастона рост кардан, мо метавонем ки ҳамаша як группа кунем. ҳарфи L, зелёная ось 600 мм, синяя ось 40 мм. тоб метиҳем кадраи поён, чтобы ҳамин болои ҳамира биқапем. ҳарфи R, дидем вақте ман болош меём ку худаш точка пайдо мешавад. кашиш дода то и точкаро меорем, мемонем. ана ки иҷа мо ҳарфи A-ро истифода мебарем, яъне дуга барои формаи столешницамона аввал кардан. ҳарфи А пеш А-ро истифода бурдан, мо як линия начертид мекунем ай центр, чтобы ҳамин иҷаро се тақсим кунем да. ҳарфи L се тақсим мекунем, шу як линия кашидем, ҳарфи А-ро як бор зер мекунем. вақте мо центри ин меоем, дидем сини точка подхват кард, кашиш метиҳем.
Агар мо кашиш тему нехе синий цвет буша, лишней зонаумон удалить намеша и деформация лишней пайда меша. Мо чӣ кор мекунем? Ҳарфи ҳара мечиқем ай центри байд то розовый оттенок пайдо шидана. Розовый оттенок идеальный дугаран обозначат мекуна. Ду бори дига мишкара ки ҷиқинем хати лишнира удалит мекуна. А ин тарафам инчунин 1 2 хати байна мо убират мекунем барои лишни паласта набуданаш. Ҳарфи П каме сини пешкашиш дода 2000 мм интер дар клавиша бизанем. За счёти ҳамин мо корпуси кухняя якум этажаша тайёр кардем. Практиковаться мекунем, дастона рост мекунем. Дуюм этаж сохтанаш 2x2. А и линия аввал бардошта 600 мм фартук мемонем. Ҳарфи R мондем. И ай боло мо линияра по зелёной оси аввал 300 метиему, по синей оси 700 мм. Мы метонем дальше шамолки қалам қати кашем. Ёки просто ҳарфи рехати вақтмона эконом кунем, рост биёрем иҷода монем. Дальше ҳарфи П кашиш ин тараф 2000 мм сбиват мекунем компютер клавиатурада. Интер зер мекунем. Корпусун 2000 мм меша. ҳарфи М контрол 700 мм. баъдан баъдаи 700 бо контрол 500 бо контрол 600. За счёти ҳамин мо симметрично ҳама корпусомонро тақсимот кардем. Чихеле ки поён да мо духовка дорем, иҷа ҷои витишка, агар витишкаи кашкашакдор истифода бара клиент мебардорем 40 мм. Дальше мо уже хатора мекашем. Хатои даромона. Мо метонем ин дара вайкнем вертикальный, и дари тарафона горизонтально, дари витишкамона вертикально. За счёти ҳамин уже идеяи дизайн пайдо шуд. ҳарфи F кашиш 5 мм интер. Я бор клик кашиш 5 мм интер. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Дальше бо ҳарфи П хатид як бор талшинаи 16 1 2 1 2 1 2. За счёти ҳамин мо иноми кухня тайёр карда мондем. Буквально дар чанд минут, уқа минути бисёрам не, мо як кухня сохтем. ҳаракат кунем, бинен. Инам ин дарсама дар YouTube мепартом. Тамошо кунен, айқид кунен. Подписка ва лайка ҳаётон набуроде. Миннатдори зиёд мешавам. Шаблон тайёр кардагем, ҳама обозначениёш ҳаст. Барори кор. И, как говорится, не отступать.